ariko suretse kumva ko ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Cabo Delgado ubundi wabuze neza akazi zakoze n'uburyo zagakozemo. Birahuruma ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica nta magambo menshi ashaka kubabwira. Niba ufite amatsiko y'abasore b'Abanyarwanda bakoreye muri intara ya Cabo Delgado muri Mozambique, reka dutemberane muri Cabo Delgado. Icyo tuzi aduhitura murusha ibikoresho kandi turamurusha training. Mureke rero dukora akazi kacu seti tumukubita zitanka apana zimukanga. Murakaza neza muri Cabo Delgado. Amjambo. Como estão? Habari ya kazi. Como vai trabalho? Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Sawa. Icyo dusabwa rero ni ikintu cyoroshye. Nukufasha iki gihugu kugarura tuze n'amahoro turwanije ibyihebe biri mu gace ka Cabo Delgado. Igisirikare cy'u Rwanda cyakoze byinshi mu myaka isaga 30 ishize bijyanye no kurinda Abanyarwanda no kubakemurira ibibazo yabuze umutekano, ndetse ingabo z'u Rwanda zanagannye hanze y'u Rwanda zitanga umutekano zibungabunga amahoro. Ibyo nabyo twabigarutseho, ariko nanone mu nkuru zavuba ahangaha igisirikare cy'u Rwanda nanone cyagarutsweho mu isi yose ubwo cyatabaraga abandi Banyafurika bari mu bibazo byo kugira umutekano muke. Iki gisirikare cyatabajwe kenshi n'abaperezida b'ibihugu bitandukanye babaga bari mu mazi abira, abaturage babo babamereye nabi. Biciye mu masezerano hagati y'u Rwanda n'ibihugu byabo, ingabo z'u Rwanda zikerekezaho zigakorayo akazi gahambaye zikagarura umutekano zigatangarirwa mu isi nzima. Urugero ngiye kuvuga no kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi ni mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho abasirikare 1000 b'Abanyarwanda bandikishije amazina yabo ku mucanga w'ibihe n'amateka ubutwari bwabo no kwitanga, aho bongeye kuzamura izina ry'u Rwanda mu micuri kongera gushashagirana. Abanyamozambique bongera gukomera amashyi Perezida Paul Kagame wemeye kubatabara mu gihe isi yose yasaga n'iyafunze amatwi n'amaso ku kibazo cyabo. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Nanone reka mbahe ikaze mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Turi mu mwaka wa 2017. Ubundi mbere y'ibindi byose Cabo Delgado ni ntara imwe mu zigize Mozambique, ikaba agace kabarizwa mu majyaruguru y'iki gihugu hafi y'igihugu cya Tanzania. Cabo Delgado ni ntara iri ku buso bungana n'ibirometero kare 82,625, ikubye inshuro zirenga 3 igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2017 yari ituwe n'abaturage bangana na miliyoni 2,320,261, aho ifite uturere 16. Umurwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado bawita Pemba. Turacyari mu mwaka wa 2017, aho mu baturage bari batuye iyi ntara ya Cabo Delgado 38.5% bari abakristo, naho 52.5% bakaba ari abayisilamu. Ni ukuvuga barenga 1/2 cy'abaturage bari batuye muri Cabo Delgado bari abayisilamu. Ibyo ntubyibagirwe kuko bisa naho uko guturwa n'umubare munini w'abayisilamu aribyo byatumye imitwe y'iterabwoba igendera ku matwara ya kisilamu ituranya agace ka Cabo Delgado ngo gashingemo ibirindiro byayo mu kurwanya ubutegetsi bwa Mozambique bwo buherereye ku murwa mukuru wa Mozambique Maputo. Ni ku birometero 1658 uvuye muri Cabo Delgado. Ubwarwo n'urugendo rurutaho ibirometero 200 kuva i Kigali werekeza i Dar es Salaam. Iyi mitwe yatangije ibitero byayo muri iyi ntara ya Cabo Delgado mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2017. Byagarutsweho kenshi ko iyi mitwe yise Al-Shabaab yari ifitanye imikoranire n'undi mutwe w'amatwara ya kisilamu witwa Islamic State. Uyu mutwe wise Al-Shabaab ku muvuduko uri hejuru wahise yogoza intara ya Cabo Delgado, maze ushinga imibereho ishingiye ku myizerere n'imibereho ya kisilamu, maze utayikurikije wese aricwa, bituma abaturage benshi bahunga bakiza ubuzima bwabo. Icyo gihe intara ya Cabo Delgado yabaye nk'aho ivanwe ku butaka bwa Mozambique, kuko kuva mu mwaka wa 2017 leta ya Mozambique ntako itagize ariko gutsinsura iyi mitwe birayinanira. Muri ibyo bihe Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yumvikanye avuga ko yabanje kumva ko we n'igisirikare cye bakwirwanaho, ariko begeraho abona ko atabibasha hitamo gusaba ubufasha, aho yumvikana asaba amahanga kumufasha iyo mitwe ikavanwa mu nzira ariko nta cyabaye.
mu myaka 3 ubwo no kugeza mu mwaka wa 2020 abarwanyi b'iyi mitwe y'iterabwoba bishe benshi ndetse bahangayikisha benshi rwose ku kigero kiri hejuru. Ibi byarakomeje gusa bigeze mu mwaka wa 2020 uyu mutwe warahiriye kwigarurira intara ya Cabo Delgado n'ibyayo byose, ku buryo byageze mu mpera z'uwo mwaka bamaze gufata umujyi ukomeye muri iyo ntara n'umujyi wa Musimbo da Praia, ndetse mu ntangiriro z'umwaka wakurikiyeho mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2021 abo barwanyi bari bamaze kwigarurira undi mujyi witwa Palma. Abaturage basaga 35,000 mu 75,000 umubare batuye uwo mujyi bahise bahungira mu murwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado witwa Pemba. Aha abarwanyi b'uyu mutwe wiyitaga Al-Shabaab wari urimo ushushubikanya igisirikare cya Mozambique cyari kinafite ubufasha bw'abarwanyi ba kompanyi zitandukanye z'abacanshuro mu isi zarimo n'itwa Wagner Group y'Abarusiya. Uri mu zigezweho mu isi cyane cyane mu kazi nk'aka hirwana henshi harimo n'intambara y'igihugu cy'Uburusiya muri Ukraine, ariko inyeshyamba zitwaje korowani n'imbunda zarimo zibahondagura zitabababariye hafi kubamara. Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi icyo gihe nibwo hisa bibona neza ko intara ya Cabo Delgado iri kumucika yireba, kuko ubwabyo yaramaze gutakaza ibice bihambaye byuzuye umutungo kamere urimo gaze n'indi mitungo yo munsi y'ubutaka harimo nk'amabuye y'agaciro n'ibindi bitandukanye, ku buryo kompanyi y'ibijyanye n'ingufu y'Abafaransa yitwa Total Energies yari yaramaze kumvikana na leta ya Mozambique kuzabyaza umusaruro uyu mutungo kamere, nayo yahagaritse ibikorwa byayo kubera intambara z'aba barwanyi bagenderaga ku matwara akomeye y'idini ya Isilamu, kandi kubera uburyo iyi ntara ikora ku nyanja y'Ubuhinde yari ifitiye umumaro igihugu cya Mozambique ku buryo bukomeye. Mu buryo bwumvikana bwose Cabo Delgado yunguraga Mozambique ibintu byinshi byarimo bigwa mu mazi. Icyo gihe Perezida Filipe Nyusi yabonaga ko natagira icyo akora mu gihe gito izi nyeshyamba zizaba zigeze muri Pemba zigahindura Cabo Delgado intara yigenga igendera ku matwara ya Kisilamu kandi kungahaye, kandi rwose ibyo nawe n'ibintu atari yiteguye kubona biba kiri perezida. Mu minsi yakurikiyeho abarwanyi ba Al-Shabaab Mozambique bakomeje kwigarurira ibice binini, maze Nyusi abona neza ko igisirikare cye kitari kigishoboye guhangana n'aba barwanyi bagenderaga kuyoboka Mana ariko banacigatiye imbunda, kuko bari bamaze kwica abantu 3,000 ndetse baratumye abandi basaga 800 bava mu byabo, kandi abarwanyi cyari igisirikare cyaguka buri munsi kubera ko abarwanyi biyongeraga buri munsi. Ubu nibwo rero Perezida Filipe Nyusi yafashe umwanzuro ntakuka wo gutabaza amahanga n'abaturanyi kugira ngo bamurwaneho. Ahambere yakubite ni mu muryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC. Abakibagezaho ikibazo ntibahise bakihutira, ahubwo bagiye mu bya politiki zabo zo kubyigaho no kohereza ingabo muri Mozambique biciye mu mahame umuryango washingiweho. Ibyo bya politiki no kubanza kwiga ku buryo bwo kohereza ingabo si cyo Mozambique yari ikeneye, kuko abarwanyi batwaye iterabwoba ryo kwica abaturage bunyamaswa bari bakomeje kwigarurira ibice bya Cabo Delgado. Perezida Nyusi abonye ko abaturanyi bo muri Afurika y'Amajyepfo muri SADC badahise bihutira kumutabara kandi ababaye, muri make ntacyo bamumariye, yeza ashaka undi muvandimwe hafi w'umunyafurika wari ufite ubushobozi bwo guhita amutabara kandi agakemura ikibazo bidasabye za politiki n'ibiganiro byinshi. Ubu nta wundi uretse Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yahise yerekeza mu Rwanda tariki 30 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 aje kwaka ubutabazi, ubufasha no kurengerwa na Perezida Kagame mu kibazo cy'abarwanyi ba Al-Shabaab bari baramurembeje. Ibi kandi yabikoze n'ubundi mu buryo bw'imigenzereze n'imico bya Kinyafurika ishingiye ku gutabara uri mu byago. Ubwo rero yiratse ubufasha ngo atabarwe kuko yaramerewe nabi. Inkuru ya BBC tariki 6 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021 yo yavuze ko nyuma y'iminsi 10 gusa Perezida Filipe Nyusi asuye u Rwanda, itsinda kabuhariwe ry'abasirikare b'u Rwanda ryari rigeze muri Cabo Delgado kureba ku karere no kumenya neza ikibazo cy'iyo mu by'ukuri. Ubwo nibwo rero u Rwanda rwafashe umwanzuro wo gutabara muri Cabo Delgado, rukajya kuhagarura amahoro no kwirukana abarwanyi bari barahayogoje n'intambara zabo. Mu mezi 2 gusa ibyangombwa byose byari bimaze kujya ku murongo, maze tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2021 abasirikare 700 n'abapolisi bagera kuri 300 burira indege berekeza muri Mozambique. Mu mashusho atazibagirana aba bahungu bagaragajwe bari kuri za telefone basezera imiryango yabo ndetse banahabwa amabwiriza nyuma mu rugamba bari bagiye kujyamo, maze barangije mu ishusho y'intwari zidatinya burira indege batabara abavandimwe b'Abanyamozambique. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda zigikandagiza ibirenge byazo ku butaka bwa Mozambique, umwanya wonyine wari wo kugaba ibitero ku nyeshyamba zikirukanwa. Byihuse ibitero by'ingabo n'abapolisi b'u Rwanda ndetse n'ingabo za Mozambique byase bitangira byigarurira ibice bitandukanye. Ariko mu gutangira ibi bitero ingabo z'u Rwanda zari zifite ikarita yihariye. Iyo nuko igihugu cya Tanzania cyari kimaze kubaka urukuta rukomeye ku mupaka wacyo na Mozambique. Ubwo ntabwo inyeshyamba zari zifite ubushobozi bwo kuhahungira, ubwo rero zagombaga kwirwanaho cyangwa se zigahunga zigata intwaro. Mu ntangiriro ibitero byatangiriye ku bice bya Palma, Nangande na Mueda. Ahangaha byose ingabo z'u Rwanda zaje zifata ibice bitandukanye zirahagenzura kandi zibikora ku muvuduko uri hejuru.
nta kuruhuka zose zerekeza mu gace ka Muidumbe. Ahangaha abarwanyi ba Al-Shabaab yo muri Mozambique batangiye kubona ko amazi atakiri yayandi. Umunzani w'intambara wari utangiye guhindura uruhande. Intsinzi yari irimo itaha ku ngabo za leta ya Mozambique zirimo zifashwa n'ingabo z'u Rwanda. Aha hari mu gice cya mbere cy'ibitero by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Nyuma yo kwigarurira ibice bimwe muri Muidumbe, ingabo z'u Rwanda zose zitangiza ibitero biremereye ku mujyi wa Mocimboa da Praia. Ibitero kuri Mocimboa da Praia byakozwe mu buryo ingabo z'u Rwanda zaturutse mu byerekezo bibiri bitandukanye, aho ingabo z'u Rwanda zimwe zaturutse mu majyaruguru izindi zituruka mu majyepfo y'uburengerazuba. Zose zigenda zigana kuri Mocimboa da Praia. Ku muvuduko uri hejuru ingabo zerekeza muri ako gace ka Mocimboa da Praia nibwo zahuye n'abarwanyi mu bitero bihambaye. Ariko mu kwitanga n'ubutwari ntagereranywa ingabo z'u Rwanda zase zinjira mu birindiro by'imitwe y'abarwanyi ba Al-Shabaab zirabashwanyaguza bikomeye, zihita zinafata umujyi wa Diaka. Abo barwanyi bimitse iterabwoba bahise batangira gusubira inyuma basubira mu mujyi wa Mocimboa da Praia. Uyu mujyi wari w'ingirakamaro cyane kuri aba barwanyi kuko wari urimo icyambu gikomeye ndetse n'ikibuga cy'indege bakoreshaga mu ntambara zabo. Kuva tariki 24 kugeza ku itariki 28 mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2021, ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zongereye imbaraga mu ntambara zishaka gufata umujyi wa Mocimboa da Praia. Abarwanyi ba Al-Shabaab ya Mozambique bavugaga ko bashingiye ku matwara akomeye y'idini ya Isilamu, nabo ntibashakaga gutakaza uyu mujyi wa Mocimboa da Praia. Ubwo rero impande zombi zari zigiye guhangana imbwa n'umugabo bakagaragara. Icyo tuzi aduhitura murusha ibikoresho kandi turamurusha training. Umureke rero dukora akazi kacu seti. Tumukubita zitanka apana zimukanga akakupigwa kabisa bila huruma. Ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica. Nta magambo menshi ashaka kubabwira. Nibwo rero muri iyi minsi ine intambara mu isura yayo ya nyayo kandi intambara ikaze cyane hagati y'impande zombi yebereye mu gace kitwa Awase, aho ingabo z'u Rwanda zatahukanye intsinzi zimaze kwica abarwanyi benshi cyane, maze abasigaye bakizwa n'amaguru barahunga. Aho tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2021 aba barwanyi b'inyeshyamba baciye mu cyaro cyitwa Chakamba, aho zisha abaturage zinashimuta benshi. Ariko abashimuswe iki gihe nyuma baje kugenda babohorwa n'ingabo z'u Rwanda mu bitero byazo. Intsinzi ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zavanye ahangaha Awase yakuriwe ingofero muri Mozambique, aho mu binyamakuru byinshi iyi ntsinzi yatangiye kugarukwaho hagaragazwa uburyo yagezweho kubera ubuhanga n'ubushobozi ndetse no gukora kinyamwuga kw'ingabo z'u Rwanda ngo zakoresheje amayeri yo gutega ingabo cyangwa se ibyitwa ambushi, maze abarwanyi ba Al-Shabaab Mozambique bagashiduka bisanze mu bipimo bya ba mudahusha b'abanyarwanda. Ahasigaye aba barwanyi bakaraswa mu gucanganyukirwa guhambaye ndetse no gutungurwa kwinshi batabaga biteguye, maze abarwanyi basigarana amahitamo amwe yonyine ariyo yo guhunga. Kuva tariki 28 kugeza ku itariki 30 mu kwezi kwa karindwi, abarwanyi ba Al-Shabaab ya Mozambique nabo bakomeje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta mu bice bya Chai na Makomia. Ariko ku itariki 30 ibyo nabyo byashyizweho iherezo kuko ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zagabye ibitero ku barwanyi b'imitwe y'iterabwoba zari mu gace kitwa Nova Familia mu karere ka Nangade, aho hicaye abarwanyi 13 abandi bahungira mu cyaro cyaraho mbere y'uko berekeza mu mashyamba yari aho hafi. Kandi muri uko kwezi kwa karindwi umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab wakomeje kugaba ibitero byinshi mu duce dutandukanye tw'iyi ntara ya Cabo Delgado. Ibi ni ibitero by'abarwanyi byarimo bigamije guhuza abantu kugira ngo isi bayibagize ibyari birimo bibabaho, kubera ko ibirindiro byabo byarimo bisengwa muri Mocimboa da Praia kuri buri santimetero ku yindi. Ni no mpamvu ibitero by'abarwanyi byarimo bigabwa mu bice bitandukanye byari hanze y'ibirindiro byabo. Ariko ibikuramba ntibyari gushoboka, ahubwo byari gusaza imigeri, kuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zinjiye mu burengerazuba bw'umujyi wa Mocimboa da Praia. Ahangaha intambara yabaye intambara, urugamba rurakomera kuko ingabo z'u Rwanda zarimo zinjira mu birindiro bikuru by'aba barwanyi. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021 intambara yo kwinjira mu mujyi wa Mocimboa da Praia igoranye cyane kubera ko yarwanywe ku butaka, mu kirere aho helicopters z'igisirikare cya Mozambique zakoze akazi, ndetse kandi mu mazi naho intambara iri yakamejeje. Maze ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zisenya igisirikare cy'abarwanyi mu izina ry'intambara nyayo. Ariko n'ubu abarwanyi ba Al-Shabaab ya Mozambique bari bataracika intege, bari bagihanyanyaza kuko ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 muri uwo mwaka wa 2021 abo barwanyi bahise bahindura systeme z'imirwanire, batangira kwihuriza mu matsinda mato mato, batangira kurwana intambara za gerira wo zigizwe n'udutero shoma zo kuza kugaba ibitero bakongera bakagenda. Ariko iyi systeme y'udutero shoma isa naho ntacyo ari gukora ku ngabo z'u Rwanda. Abarwanyi bayigerageje ntacyo yabagejeje kuko ingabo z'u Rwanda zakomeje kubashushubikanya
ari nako zinjira mu bice by'amajyepfo ya Musimbo da Praia. Ubwo kandi niko ibitero by'ingabo zo mu kirere za Mozambique zarimo zihabye abarwanyi b'iterabwoba mu bice bya Kilimani ndetse no ku mugezi wa Mesalo. Nanone kandi hari hakiri intambara mu duce twa Awase, Cinda na Mbau. Ahangaha abarwanyi bari batangatanzwe bari guhabwa isomo ry'intambara. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021, ingabo za leta ya Mozambique n'iz'u Rwanda zakomeje operasiyo ahambaye yaberaga mu bice bito bito bya Musimbo da Praia yo kwirukana burundu inyeshyamba za Al-Shabaab Mozambique. Ndetse ibyo ni ibikorwa byamaze iminsi irenga 3 maze bigeze tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021. Mu isi yose hamenyekana inkuru ihambaye ubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga wimvikana mu bitangazamakuru byo mu isi avuga ko ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zari zimaze kwigarurira umujyi wa Musimbo da Praia ziwambuye abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba. Ndetse igisirikare cya Mozambique cyatangaje ko abarwanyi bagera kuri 33 b'inyeshyamba biciye mu mirwano yo gufata umujyi wa Musimbo da Praia. Igice cya mbere cy'ibitero by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado nyuma y'ukwezi kumwe zihageze byari bigeze ku musaruro uhambaye yo kugarura ibice binini kandi byangombwa kuri leta ya Mozambique n'ubukungu bwayo. Ndetse cyambu n'ikibuga cy'indege byo mu mujyi wa Musimbo da Praia biciye kuri Brigadier General Pascal Muhizoro uyoboye igisirikare cy'u Rwanda mu mirwano. Yahise abishyikiriza igisirikare cya Mozambique ako kanya bakimara kubyigarurira. Birahuruma ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica. Nta magambo menshi ashaka kubabwira. Byari ibyishimo byinshi ku basirikare ba Mozambique kubera ko ingabo z'u Rwanda zari zimaze kubageza ku ntsinzi y'igitangazo yo kubasubiza ibice byari bimaze imyaka irenga 5 mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba bagendera ku matwara akaze y'idini ya Isilamu. Mu isi yose abantu batunguwe n'intsinzi ihambaye kandi ikomeye yari igezweho mu gihe gitoya ibitero by'ingabo z'u Rwanda zitangira urugamba. Kuri benshi ntibumvaga ukuntu ikarita y'intambara yari imaze guhinduka mu mwanya muto ku buryo inyeshyamba zahoze zifite amakarita yose mu ntambara zikaba zari zimaze gucishwa bugufi zinashushubikanijwe bihambaye. Ahangaha abasore b'Abanyarwanda bari bamaze kwemeza buri wese ko ari abagatangaza mu bikorwa byabo byuzuye ubunyamwuga, ikinyabupfura n'ubuhanga ntagereranywa mu bikorwa n'akazi kabo. Mu bitangazamakuru byose kuva kuri BBC y'Abongereza, Al Jazeera y'Abanyakatari kugeza ku gihe.com na Kigali Today yo mu Rwanda, nta n'umwe utarashimagije ibigwi ingabo z'u Rwanda zari zimaze kugeraho muri Mozambique. Naho inyeshyamba zo ubu kari kazibayeho kuko igice cya kabiri cy'ibitero nacyo cyahise gitangira zirakomeza zirashushubikanwa kuko ubwo ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zose zikomeza ibitero mu majyepfo y'umujyi wa Musimbo da Praia no mu tundi turere nka Makomia na Kisanga. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021, ingabo z'umuryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nazo zinjiye muri Afurika, aho ibihugu nka Botswana, Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo byatangiye kwinjira mu ntambara. Uwo munsi ariko ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zarimo zihangana n'abarwanyi b'iterabwoba mu bice bya Mbau, Mangoma na Ntotwe. Ku buryo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 muri uwo mwaka wa 2021, ingabo za Mozambique zifashijwe n'iz'u Rwanda zigaruriye agace k'amarere mu majyepfo ya Musimbo da Praia. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021, agace ka Mbau nako karafashwe. Ndetse nyuma y'izi ntambara muri utu duce igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyasenye imitamenwa n'indake z'abarwanyi ba Al-Shabaab ya Mozambique. Ariko uwo munsi aba barwanyi bagabye ibitero ku ngabo z'u Rwanda mu gace ka Nakitenge, ariko bakubitwa inshuro basubizwa inyuma hicwamo abarwanyi 12. Hashize iminsi 3 ingabo z'u Rwanda zose zinigarura ibindi birindiro byarahitwa Ubawa. Nanone tariki 27 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2021, ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zafashe ibirindiro bya Nshinga. Ubu noneho tugeze mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021. Sinzi niba mubyibuka ko uru rugendo rwari rwaratangiye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2021. Ahangaha intsinzi y'ingabo z'u Rwanda ntiyari ikiri inkuru, ahubwo abantu bari basigaye bibaza iminsi isigaye ngo ikibazo cya Mozambique kive ku biganirwaho mu isi kuko cyagaragaraga nk'ikiri mu nzira zo gukemuka. Nyamara mbere yuko ingabo z'u Rwanda zijyaho mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2021, imitwe y'iterabwoba muri Mozambique yari imitwe y'iterabwoba ikanganye mu batuye isi ku buryo abantu benshi bari bahangayikishijwe nayo. Mu kwezi kwa 9 intambara n'ibitero by'ingabo z'u Rwanda ntibyabaye byinshi kuko abarwanyi benshi b'iyi mitwe bari barambutse bari mu bice byagenzurwaga n'ingabo za SADC, niho intambara yari ikomereje. Ariko mu bice byagenzurwaga n'ingabo z'u Rwanda hari uduce hato na hato abarwanyi bageragezaga kugaba ibitero ngo bongere babyigarurire, ariko bakarushwa imbaraga bagasubira inyuma. Ndetse muri uko kwezi kwa 9 imijyi nka Palomari rigaruriwe mbere, yigarutsemo n'umutekano mu buryo bwuzuye yatangiye gusubizwamo abaturage.
Iki cyari ikimenyetso gihambaye mu kugaragaza ko koko muri Mozambique umutekano wari umaze kugaruka, ndetse byari igitego gihambaye ku ngabo z'u Rwanda zari zarinjiye mu ntambara muri Mozambique. Hari abatabyumva batanabikozwa rwose, ndetse banakoze ibishoboka byose barabirwanya. Mu barwanyije ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Mozambique harimo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Philippe Nyusi muri Mozambique, bari barangajwe imbere na Osufa Mumade uyobora ishyaka rya Renamo, ndetse na minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo ni Madamu Nosiviwe Mapisa Nkakula. Yumvikanye anenga iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, avuga ko zakabaye zoherezwaho bishingiye ku butumwa bwatanzwe na SADC. Ariko ibi byose ingabo z'u Rwanda zarabiretse zikora akazi kazo, ndetse nyuma y'amezi 2 inkuru yari imaze kuba indi, maze ingabo z'u Rwanda zikomerwa amashyi kubera ibikorwa byazo mu ntambara yo guhangana n'imitwe y'iterabwoba muri Mozambique. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Nyuma y'ibyumweru bigera ku 10 ubwo yari amezi 2 n'igice, ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zakiriye umushyitsi w'imena wari uje kubasura aturutse i Kigali. Hamjambo. Como estão? Habari ya kazi? Como vai trabalho? Napenda nianze Uyu ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo yigiriye mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Perezida w'u Rwanda ubwe nawe mu mateka yamuranze mu buzima bwe bwose, harimo ko ubwe ari we mujenerali uhambaye wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse anahagarika jenoside yakorewe abatutsi, ku buryo iyo ngingo imugira umwe mu banyabigwi bahambaye mu isi, rero iby'intambara arabisobanukiwe. Ubwo rero Perezida Paul Kagame warohereje abasirikare be muri Mozambique, nawe yarakandagije ibirenge bye ku butaka bw'iki gihugu cya Mozambique, aje kureba umurimo abahungu n'abakobwa be bari bamaze gukora. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021, Perezida Paul Kagame mu mwambaro wa gisirikare aherekejwe na Philippe Nyusi, perezida wa Mozambique, yasuye ingabo ze muri Cabo Delgado arabashimira, ariko anababwira ko akazi gakomeje. Philippe Nyusi we ntiyari afite amagambo yo gushimira Perezida Kagame n'igisirikare cy'u Rwanda kuri serivisi ihambaye bahaye igihugu cye, kuko bari bamaze gukora byinshi mu gusubiza umutekano ku murongo. Perezida Kagame yashimiye abasirikare b'u Rwanda nyuma agirana ibiganiro na mugenzi we Nyusi. Gusa uru rugendo rwabaye igihamya ntagereranywa cy'uko muri Cabo Delgado umutekano wari umaze kugaruka. Gusa gushimira u Rwanda ntibyari kuri Perezida Nyusi gusa, kuko ubwabyo imbyino zihambaye no kwishima ko abaturage b'abanyamozambique beretse Perezida Kagame ni urwego ruhambaye rugaragaza uburyo serivisi y'u Rwanda muri Mozambique yihariye ukwayo. Rero iki gikorwa cy'u Rwanda muri Mozambique ni kimwe mu bihambaye byakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu myaka isaga 30 u Rwanda rwibohoye. Rwose iki ni kimwe mu byagezweho na leta y'u Rwanda mu gufasha abavandimwe b'Abanyafurika, nubwo mu mwaka w'1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda ibihugu byarutereranye, ariko abanyarwanda bo bakoze bya bindi biri mu migani yabo ngo ntawe ugira ukundi agize, batabara ubakeneye wese. Rero ibi ni bimwe mu byakozwe n'u Rwanda mu bijyanye no kurinda umutekano. Umva ntakubeshya, iyi ni Yerusalemu nshya batubwiye pe. Dore igihugu, dore iterambere, mvuge iki se ndeke iki? Yewe murekeraho. Dore amashuri, dore imihanda, mvuge ubukungu ntasize ingano, ubuzima bwiza mu banyarwanda, mvuge abadusura ubudasiba badusura bakanarara. Ngo urwo Rwanda uyu mugabura? Aha, murashe ku ntego rwose. Buriya rero imbaraga zo kwishyira hamwe abanyarwanda bagakomera ku bumwe bwabo. Giruta ubumwe bwacu mwafura yego wafura. Nibyo buriya dukesha iterambere tubona. Naho wavuga u Rwanda bwakwira bugacya, ngaho uburezi kuri bose. Kutavuga iterambere havu tibagirwa ubukungu n'imiyorere myiza wa muntu. Ikoranabuhanga n'imyidagaduro bisize he? Umva ndababwiye ngo kuva mu 1994 kugeza amaginga ye abanyarwanda barasirimutse muri byose. Urwo rugendo rwose rero rw'ibyiza byagezweho na leta yacu y'ubumwe. Intsinzi TV yararubonye. TV maze ishaka kurudusangiza mu biganiro byuje ubuhanga. Ugeze ute Intsinzi TV? Iyo rwose Intsinzi TV turi bene byo, kuko twiteguye kubagezaho ibyiza twagezeho kuva 1994 kugeza amagingo ye. Kandi iki kiganiro ni nahangisoreje nshimira mwese twabanyasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu.